Zaljubio sam se. Zaljubio sam se, majke mi, zaljubio sam se. Evo ja i Ujko idemo kupiti piletinu za danas i za sutra, za danas samo. Ne za danas, sutra ćemo drugo. Sutra ćemo drugo. Prišku, ne kupujem mi stavku. I idemo sad to kupiti. Dobro jutro, odabrani. Šta imam? Samo vaš dečko Slaven. Fulo sam, nema veze. Imao mi se kupiti piletinu ovdje. Evo kupio sam piletinu, malo svinjetine, opa, i bijele riže. Sjetio sam se jedne situacije kad sam išao u Bjelovar sa frendom Petrom i njegovom curom Renatom. Ako ne znate ko je Petar, evo opet flashback. Morao sam Petra opet, znači, Petar je moj dobar prijatelj i njegova cura pogotovo. S njegovom curom sam nešto dogovorio da će snimati, ali o tome ćemo vidjeti još kako kada. I stali smo na prvoj benzinskoj, ti kako sam se jučer sjećate, razjebavao sam se. Sada smo bili isto stali na benzinskoj i ja sam krenuo se zagrijavati, malo istezati, skakati, skip lagani, da se rastegnem ipak. To je Petar i Renata sa strane i pored njih neki ljudi, te žena pita muža što ovaj radi ovdje. A muž govori, to ti je gimnastika. Petar i Renata su umrli od smijeha kad su to čuli. Znači, a ja... Gotovo, nas da je vam ovo smiješno kao što je meni, ne znam, to je bilo gotovo, para, idemo nekada unaprijed gledati cirkus sad, nisam siguran. Evo nas, ne znam ni di smo, tu negdje, moramo se premjestiti na drugi, Na Šatnetor. na Uber, Šatnetor. dobro, na Šatnetor. Pa ja sam dobro je, ovo je ogromno i nevjerojatno. Evo nas u metrovu ispod zemlje, kako izgleda, malo drugačije, nevjerojatno. Stigli smo po Prater stacion, gdje je Luna Park. Evo gledajte da vidimo, da sam dovoljno presjećan. Drugi put. Sreće. Nisam dobar gađa. Nijem pucati snajper. Vidim ja. Si ga fulo. Jesi ga? Evo, ovo su moje mete. Bilo je dobro, nije loše. Ja inače nisam za ovakve stvari koje su iza mene. Gdje se baca. Otišla moja polusestra na to i nema šanse da bjeri. Ja sam išao ovako za gađanje i za nešto osvojiti neku nagradu. Ali nisam i u tome dobro, mora to, bolje mi je to nego ovo iza mene. Evo sad osvojiti rozog flaminga. Koji će? Ono kojeg najlakše možeš uhvatiti.
vrijeme ti teče. Ne. Ajmo! Idemo opet, još jedan put isprobati moju sreću gađenja. Hoćeš ću ja dobiti nešto, naput. Moje bolje. Moj medvić se više meni sviđa. Sada smo završili sa Luna Parkom i idemo u neku robnu kuću koja je jeftina, dobra i najveća u Beču. Sada sam bio u dućanu i ostao sam u šoku jer tenisice koje u Hrvatskoj dođu 2000 kuna, ovdje dođu 90 eura. Stvarno smiješno. Ono što sam kupio sada su bili proteini. Dobio sam 3,5 kg za 46 eura od Biotech USA. To su dobri proteini, stvarno. Ja čekam da ih probam, da vidim kakav je okus. Tako da sam stvarno zadovoljan. Nisam ni razmišljao uopće, samo sam ih uzeo. Nevjerojatno koliko ima ovih stvari u ovom Beču da je to show. Ali sad kad sam kupovao proteine, ova cura koja je bila na šalteru. Zaljubio sam se. Zaljubio sam se, majke mi, zaljubio sam se. I nisam siguran da li je Hrvatica ili nije. Pitali smo je, mislim pitao sam ja prvi. Onda ovaj moj za mnom. Da li je Hrvatica, jer mi se učinilo, kada je rekla, izvolite na 1 trenutak. I radi u Biotech USA, ovdje u Beču, u ovom najvećem centru. Nemam riječi, evo, stvarno, lijepa je ko san. Ime joj ne znam. Ne mogu bez nje, bez neznanke te. Ne znam, vratit ću se ovdje i on. Moram vidjeti, makar još jedan. Prije nego što odem. Stigao sam doma, iću sad malo spavati pa se vidimo kasnije. Evo sada sam se ustao, pošto me sestra ustala, tu je skakala po krevetu. Bio je danas jako lijep dan. Jako prolazan, jako dobar. I danas za nekako pamćenje. Pogodio sam sredinu sa snajperom, što sam izuzetno zadovoljan. Ko moja majka. Majka je imala službenu diplomu da je bila jako dobra u tom streljačarstvu, ja mislim. Te da je bila prva na nekim natjecanjima. Bila je ponosna jako na mene. Uz to, otišao sam, kupio sam te proteine. Vidio sam curu koja mi je ono, lijepa je ko san, ime joj ne znam, ne mogu bez nje, bez neznanke te. Kako je život zapravo neočekivan. Jučer, i to jest cijeli dan sam putovao, bilo mi je dosta. Kako ovi divlji ovdje, to je nevjerojatno. Bilo mi jučer, ono, u kuti bio sam živčan i ne da sam bio živčan, nego umoran sam bio od svog tog putovanja i nije mi se uopće više dalo. A danas je stvarno bio onda prekrasan dan. Digao sam se u 8 ujutro, krenuo sam raditi vlog, pojeo sam, otišao sam sve, napravio sam skuhao, kupio u dućanu meso. I nevjerojatno je to kako je u Beču svugdje disciplina, a pogotovo jer ima masu ljudi. Gdje god da sam išao je puno. A danas još nije vikend, nego je radni dan. Zamislite kako je vikendom po tim shopping centrima. Ono što mi se izuzetno sviđa u Beču je to, stajali smo na pokretnim stepenicama i svi ljudi su stajali u desno. Zato što ima ljudi kojima se žuri pa oni idu lijevim putem. I to je stvarno lijepa navika i lijepa gesta. Ljudi da se nauče uživati u takvom redu. Evo odabrani, mislim da bi to bilo to za danas. Ukoliko vam se svidio video, dajte vam veliki palac kao podršku vašem dečku Slavenu. Mislim, ja radim ovaj video radi vas, da vidite kako je put šampiona do cilja. Sada smo na godišnjem odmoru nekom, geo, lagano. Uživajte se putovanje, život je lijep. Pretplatite se na kanal kako biste vidjeli sutrašnji vlog i sve videe koje ću objaviti na ovom kanalu, a bit će ih, te ako se pretplatite postajete dio odabranih. A odabrani su šta?
Oni koji rade ono što žele, ono što ga vole, ili koji ne rade ono što žele, ili ono što vole, ali će to raditi jednog dana s ovim poslom koji sad rade. Jer rade za bolje sutra, za napredak sebe. I vidimo se sutra u drugom danu za Beč. Ajde za. I onda sad, ne, vi zbunite totalno.